Sakuza tuje konti system mizigari twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi rero impande zihanganye uyu munsi zikaba zitongeye kurwana na gahenge kumvikanye rero kasabwe na perezida buri ruhande rero rusanzwe rushinja urugenzi rwarwo kuviyora aka gahenge ariko aka gahenge kasabwe na perezida wa Angola kugeza ubu hari uburyo katarashyirirwaho bwo kukagenzura cyangwa se kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryako ariko kugeza ubu birasa naho kari kubahirizwa kuva saa sita cyane muri Walikale na Kwezero hari kubera imirwano hahise hazaho agahenge benshi rero biteze kureba niba aka gahenge kasabwe na perezida João Gonçalves Lourenço wa Angola gatangira kubahirizwa kuva saa sita z'amanywa kuri uyu wa gatatu hagati rero y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Lourenço yari yabisabye rero impande zombi leta ya Kinshasa ikaba yaremeye ku mugaragaro yubahirizwa ry'ako gahenge cyane kuva uyu munsi. Benjamin Monimpa akaba rero ari umunyamabanga wa AFC kuwa gatanu ushize akaba avuga ku gahenge kasabwe na Angola yaragize ati ntitwumva inzira ya Angola ashimangira yuko bo bitaye ku buhuza bwa Qatar. Aka gahenge rero kagomba kubahirizwa uyu munsi kakaba kasabwe rero kandi karanasabwe mu gihe muri iki cyumweru mu karere k'imisozi miremire ya Fizi mu ntara y'Amajyepfo ya Kivu hari hakomeje imirwano ikarishye ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zirimo kurwana rero n'abarwanyi batwirwaneho basanzwe bafatanya rero n'ingabo z'u Rwanda bakaba baragiye bashinjwa na Kinshasa yuko bafashwa n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda n'iza Uganda. Mu kwezi gushize ingabo za FARDC zatangaje yuko rero zifite intego yo kwisubiza ku ngufu uduce dutandukanye twa centre ya Minembwe rero tumaze umwaka turimo abarwanyi batwirwaneho. Imirwano rero ikaba ikomeye muri iki cyumweru yarabaye cyane hafi ya kariya gace muri za point zero ndetse no mu birometero bisaga 100 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uvira muri M23 cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kikaba kivuga yuko ngo kitarebwa n'aya masezerano y'Irome muri Togo ni Rwanda muri Angola mu kwezi gushize ndetse ngo no muri uku kwezi kuko ngo batigeze batumirwa kandi ngo batigeze banamenyeshwa. Izo nama ziri mu muhate w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wayoborwaga rero na João Gonçalves Lourenço wagennye rero perezida Faure Nyasimbe Yadema wa Togo nk'umuhuza muri iki kibazo akanashyiraho rero itsinda ry'abandi bahuza rikuriwe na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi sagaza tuje konti system mizigari turagaruka mu kanya. Sakuza tuje konti system mizigari twizire kudahama kudukurikirana gatanu ku kandi abaturage bo muri Sud Kivu bakaba bakomeje gutangaza yuko Accord Washington zigomba gukontribuwa ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahoro y'iki gice ngo bitari ibyo ngibyo ngo bakomeje gukinirwa hejuru. Shite y'umujyi wa Bukavu yateje ikibazo ndetse n'ubwo babarwanyi b'igisirikare cy'u Rwanda bakomeje kugaragara mu munsi ku munsi nibo bacunga rero amapatruye ndetse abaturage bakaba bari ku nkoni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo rero kiri generalize ndetse yewe hari n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda baherutse gutoroka uyu mujyi wa Bukavu bahungira mu maboko ya FARDC bakaba bari muri Baraka kugeza ubu ngubu bakaba ari n'abasirikare bakuru bakaba hari amakuru bakomeje gutanga ni mu gihe hari n'abandi basirikare bagera muri 27 baherutse gufatwa mu bitero bya point zero. Kugeza ubu rero situation bikomeje kugenda iba ameliore mu bice byagarutsemo FARDC ariko mu bice birimo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda hakaba hakomeje kugaragara ibibazo. Abanyasidi Kivu bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko kwinjira kw'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane muri uyu mujyi wa Bukavu situation yakomeje kugenda iba mbi muri province yose ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko ahubwo bakomeza kuramfurusa abasirikare benshi bagenda binjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuye mu Rwanda ndetse bakanavuga yuko
yuko guverinoma ngo ikomeje kugenda ngo igaragara yuko byanze bikunze ibice irimo nayo ikomeje kubikonsolida, ariko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda bisa naho iri guca agace bafite ka Sud Kivu. Ni mu gihe abaturage bakomeje kugaragaza rero ko bari concerne, badashaka yuko Kongo icikamo ibice. Baravuga yuko rero kugeza ubu ngubu atake zikomeje kugenda ziba za hato na hato, ariko muri kiriya gice cy'amajyepfo ya Kivu, cyane cyane muri Haut Plateau ya Minembwe, affrontement zikomeje ndetse yewe zidafite no guhagarara vuba. FARDC ifatanya n'abazarendo bakaba bakomeje kurwana na twirwaneho Gumino Android ndetse n'abandi bariye b'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda muri ibiriya bice bya Haut Plateau za Minembwe, muri Fizi, muri Mwenga, hose ibitero bihoraho. Ni mu gihe nyuma ya prise ya Bukavu abaturage bakomeje kugenda ngo ahanini bagwa mu maboko y'ubucakara bw'igisirikare cy'u Rwanda ndetse no kuba sous occupation. Force za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba zaravuye muri uyu mujyi hanyuma zikawusiga zitarwanye hari ku wa 16 Fevrier 2025. Rero ubwo umujyi wa Bukavu wagwaga rero muri psychose ndetse igisirikare kikawusohokamo, hagasigaramo rero crepitoma zitari zikomeye zari zirimo kuraswa n'abazarendo nkeya. Biza kurangira rero hinjiyemo igisirikare cy'u Rwanda gitangira gukontorora kiriya gice ndetse abaturage baba très traumatisé. Tukaba dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi, nyuma rero yuko hakomeje kugaragara ibi bikorwa by'abaturage bakomeje kugenda basaba rero mu myigaragambyo y'amahoro yuko ako za Washington zagira icyo zimara. Tukaba turi bukomeze gukurikiranira gatanu ku kandi iyi myigaragambyo ikomeje y'umunsi wa kabiri kugeza ubu. Isakaza tuje konti systeme jamais égalé, turagaruka mu kanya. Isakaza tuje konti systeme jamais égalé, tuzere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Uburundi bukaba rero bumaze kugenda bufata urundi rwego kuri diplomasi, ni mu gihe perezida w'iki gihugu atangaje ijambo rikarishye nyuma y'irinda aherutse gutangaza ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Burundi aravuga yuko igihugu cye kidateze kuba ngo cyakwicara ngo gifate minenegwe ibijyanye n'ibikorwa by'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane byegera imipaka yabwo nk'u Burundi, ku buryo bikomeje kugenda bigaragaza yuko inzego z'ubwirinzi nabo bazazigumishaho, cyane cyane ku ruhande rw'ifungwa ry'imipaka hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kikaba gishinjwa Burundi kuba cyaragiye kigafata abantu bahiritse ubutegetsi mu Burundi bakananirwa, kikaza kikabatoreza ku butaka bwa Repubulika yacyo, hanyuma kikabambutsa kikabajyana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo brigade y'igisirikare cy'u Rwanda kigizwe n'abasirikare b'u Burundi kikayita Red Tabara, igatangira kwica abanyamurenge ndetse igatangira no gupanga ibitero byo gutera ubutaka bwa leta y'u Burundi. Bapangaga rero gukoresha imisozi yo muri biriya bice bya Uvira ndetse n'amaho Plateau yo muri Fizi kugira ngo batake Bujumbura, bityo rero bikaba byarazanyemo igihugu cy'u Burundi nacyo kikajya kurwanira rero intambara yacyo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hahise hatangira ama operation simusiga yo kwapeza rero ibi bitero by'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda rero ziyise Red Tabara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zifatanya n'ingabo z'u Rwanda zindi ziyise Twirwaneho, bagafatanya n'iyindi brigade yabo rero yiyise M23 ikorera mu majyaruguru ya Kivu. Mu kiganiro n'abanyamakuru gisoza inama rusange y'ubumwe bwa Afurika, rero perezida mushyashya w'uyu muryango w'ibihugu yavuze yuko ngo intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo rero gishishikaje igihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye rero akaba afashe uyu mwanya w'umukuru w'ubumwe bwa Afurika mu gihe rero cy'umwaka umwe mu gihe kuri uyu mugabane havugwa intambara muri Sudani y'Epfo, mu karere ka Sahel ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'ibihugu rero bitandukanye ziri ndetse n'ingabo z'igihugu cye. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igihugu cy'u Burundi cyiteguye gutanga rero umusanzu rero wabwo mu gucecekesha intwaro muri Afurika hamwe ndetse no guha imbaraga
ahanini imihate itandukanye yo gushyira mu ngiro amahoro. Burundi bufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo rero gufatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurasa twirwaneho, Red Tabara ndetse na M23. Izi zose rero ni burigade z'igihugu cy'u Rwanda zihimbye amazina ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ku mwumvikano wa Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufatanya mu by'umutekano hagati ya Gitega na Kinshasa. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku cyumweru, Ndayishimiye yahise abazwa rero ingamba afite zo gukemura ibibazo by'intambara burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asubiza yuko ngo rero ari ikibazo gishishikaje buri muntu uwo ari we wese w'umunyafurika. Yasobanuye yuko hari icyizere kuko hari ubushake bugaragara bw'ibiganiro hagati ngo y'abahanganye. Yasobanuye yuko iyi ntambara iri mu bice bibiri, amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro ngo y'abanyekongo ndetse na guverinoma yabo. Ku makimbirane y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze yuko hari amasezerano ya Washington aho impande zombi zemeye guhagarika rero imirwano. Ni mu gihe kandi abivuga mu rwego rwa diplomasi, ariko ikibazo cy'ihwa riri hagati y'ubuyobozi bwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ntabwo ashobora kukivugira kuri media, cyane cyane mu rwego rw'isahani ya diplomasi nka Afurika yunze ubumwe. Ariko ikibazo gihari kirakomeye, cyane cyane bagica hejuru hagati y'u Burundi, Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo uyu munsi nta cyizere rero gifatika kiri hagati y'impande zombi, ayo masezerano ngo mu by'ukuri arahari, yaba yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byose nta kintu bivuze kuri tena kubera yuko urusasu rwo rukomeza ruvuza ubuhuha. Kugeza ubu Ndayishimiye rero akaba yasima ubuyobozi bwa African Union. Tukaba turi bukomeze kukugezaho gatanu ku kandi situation rero uko yahinduka ihinduwe n'iki gikorwa cyangwa se n'ubuyobozi yahawe, ariko mu by'ukuri African Union nta kintu igifasha kubera yuko usibye na African Union si rimwe si kabiri amakudeta agaragara mu bihugu bya Sahel, nyamara ahubwo ugasanga African Union igize uruhare mu kuba rero iyo revolution yagerageza kuyihagarika. Isoko za tuje konti systeme je mizigare turagaruka mu kanya.